say na manfo pre so mbe calm down ba obi oba be kese bia so ode bo obia no woni ne konkodi na tem obi bia oba bonten say one wo beka asem bia ye papa bia no woni ne konkodi na tem obi bia ukodi na tem woni ne kokon ntina fi obi ntimi me won kan wasem ana woni nkwala yi ne go saa yo ka hotel from do koye ozo hwe wo si esi boy bi se wo koye okot ko bubu ho no manyina police chief e kasem bi wa ha ma to asho e wo hotel from ha e kasem ka bi wa ha mo a mo se mo support na yen mum ne yedi mo se yin pa bone fo okọ hotel from no ana osan ko tuntu wo ha se ho ko ye no ko twitu no ko kum nipa wo ha ana se ko agrada hotel from no ko twitu ana ko agrada ho ko twitu ana ko ha ana ye jana se woni nam ho saa hotel from case wi bubu ho no manyina o mo speakers ni ade ba isan se na atam na ban na ba foforo na ija wo mu ntino hot fo no kura entimi ampopo omuti o man kasa anom do mawre ho because on say president ba ensema papa we agina television so aka no se me bom e kire wa obeda fo na ba bi ehu ni se agrada etibiti na ase agrada mpo ndikan antro warn you ne nkwala asa agimi fo minu no akie mpopo no ene de betena se agrada so obema omra bonti no machire ba bi omuhia no mbe kill no mbe kuni se odwa adwa no ene agrada so ba bonti se yes me ye power me your ba na mum mi tro challenge so mo se mo pa mo se mo na mutua so a mo mra me fie ene jimi jones an kwala we me se papa na so nko minu me se owusu me ba ensore so wo da papa yenko enso be ka so yo ba mina me ka kire wo papa na ensore mfre kwala se wo medi machida sa jimi fo na me kwekutu no ene twetwe papa no agrada esuma nkrofo so nkudi bone o so kubida wo hu sagrada etena ka mudi o machida because you wise and then boys for the prison no or them be no but wo de usa tra 4x4 wheel no police guard you tu firi ofie ene sa antwen ni ka ho ekoduru obi egate ano se ompie mra na monkontokwa e wo bra ukura armed enfa ana we Akufo do ho tama na we nsi ye no Akufo do ma police be chew there bi even we crazy ye no security for two safre wa nkwa omo sen ba wa sori a mujojo mbobbo omo ko ye no na Akufo do no we na ba umia we IGP we agrada ka report ye no o report ma IGP station na ba bi a wotie area police station ko report ye police for be fa wo ko ye no ye wo police bia e wo the head of a leader station bia ye wo de odano tinkwala na be che won ene say order from above it means say omopani ana asmo mo say ye mechew enu ni o sa abrofo no wanti ase ana wo de order from above na ko say Akufo do ne ba omia ne IGP o person o tire say Akufo ne ka tire IGP say on handle on ko chino ana Akufo ne ba omia ne kan bo mu say o me che no because ba omia no oye Muslim or person who Christianity na o kala na so dem video no mo na tie me person me try bantia me person me boss video no me person me say because ye ni Muslim ni na e ba ko but ye di o de ya ko ni page na ko say mboa ama omo friend radio station mo san twa etane no e ye say fast na say o kwa no e kwa no but ansiaga o si wo ba obi di president ya obi koso sorry e wo Ghana itina say ono ni president Akufo do ye plan say there be ye ma mo free IGP ni enkochi osu Bempah semwe akola otwe no fo no kwa wo gi di aje se won ko a ene wa sore ma na jimifo ni guase won ene baji sense mu ye di
I just say one never saw the man and the bedi we edi because when we o ma dwene one moment o ma say moa and the go to you be yeah as a musu me as a nyan mo hu preko o hu bi hu preko da wo bin so en no ma basa me na me ka kire wo ade ntina me kasa hwe so no bi fa nyonko tie ni wa ha so no bi fa nyonko na se oni nam na da bia me pa mo che we e futu se ma me de ma nyina so oni obi fa nyonko pa tight na oni nam da bia na usin to bia uye bia na o kanfo oh ye na nya hwefo a se nipa no hwefu firi no se nipa no hwefu firi no ade ntina me kasa ompe oyi ebi na ore owusu Bempah eye no oye na dwen se ohogwa Akufo de opegyepeja no abobọ na baso a batena ompe na sem won se adadi won se de kitwa bi amana beyi ni suba bi se won obi ndam wote sa me ka se bi akse won de dafa kudi no na hwe se opowase mampa so won obi ndam na se won ye sa ade no do ohogwa because of say onya bi wo ho what take advantage bi wo personality e di ye bibia o benefit into on person belusu sa ade no ti obe wa na wo mistake no just simple thing na sa time no ana obe kire wo say na wo de fe ba obi a woni ne na mo a wo ya na maka o masa de we ya we de nya wo sa nipa no uhu ni se we yo tamfo o mpe na sem ba sa nipa na ye nipa ye so kanfo no obi otimi kire wo sinto wo ya de otu kese masa de a wo ye emwa wo blessing boy word we say wo so din ho blessing boy word busa no makola armene na adwuma kwa me no wo so obase o sisi a wa ye ni nsase no makola aro me no namwa sede metie me suni me ban abrabo bi ma fam a amwa me ena me no de nante me kirekirewo me tufo sede be ya eme se me beto wo se bio wo da chechem na me go ka me hu dam na chechere si na ya dam da dam masa me yam bofo me mpabonefo uhu me atwe hu firi me ho uhu ni saafo ni bi na mo adentia there is no way ubetima ka kire me se Akufo Addo aye obone da onim de ni nice so ope MPP down for e den na metuni manumutuo aka kire mo wa hu se every 8 years biara ba sesaba adenti na asat na wa fe wo sesafo na o se akoma tinye no safo na wo so oje ye yimbuka fui ene ayentem frem e ba gire koma tinye no afa de wo se ayentem frem asa akwaje safo na abasinsen soro research unim the reason why because unim say san commission obeshe you free prison by obeshe yen enye nyame na ka kire na yetro o di prison ho abufu na beshe san enkomhuru no faso bi ni so owie no o sa me kan say na eyeya no